Yes, reka tubahe kaze bakunzi ba Kayangana TV aho muhereye mwese hatandukanye. Reka tubifurize igitondo ciza, abandi icamusi ciza ndetse n'umugoroba mwiza bitewe naho mugiye muherera hatandukanye. Umwami Yesu akomeza abane namwe. Abakomeje kubura babo cyangwa se bavandimwe namwe mwihangane mu zukuri mukomere. Urugamba n'urw'Uwiteka nabo yasigiye amavuta ariko mukomere bizarangira, ibi zose biri ku musozo wo kurangira. Uko niko bimeze. Reka tubibutse gukora subscribe kuri Kayangana TV mukanda aho hasi ndimo reba ikiganiro mudakoze subscribe, tubana umunsi ku wundi ku makuru tuba twabateguriye tubagezaho umunsi ku wundi amasaha ku yandi. Nguko rero reka tubagezaho amakuru ya kino gitondo yabyutse mu karere ka Minembwe ndetse no ku Ndondo, amakuru ahavugwa muri kino gitondo cy'uyu munsi wa none. Breaking news, turashima Imana kwanza mbere ya byose yuko mu Minembwe ikirere cyaho cabonye ubwirinzi mu buryo bushimishije. Mu zukuri ico turagishimira Imana, ni mu gihe cyari kigize igihe cy'imyaka myinshi drone ziza zigatera zikarasa abantu, zikarasa abaturage, zikarasa ibintu, zikarasa abana, ababyeyi, imisozi, ibiti, zikaharibisha mu buryo bwose bufatika, hakabura uburyo bwayo bwo kwihanura. Murabizi ko drone ari ikintu kidasanzwe cyo hasi, ari ikintu kiba gikomeye, bikatuma drone ikora ayo makosa nta bundi buryo butuma yohanwa. Ariko aya masaha tuvugana nuko ku munsi w'ejo nibwo byamenyekane ko ikirere ca Minembwe habonetse ubwirinzi bwo kumira izi mbaraga z'umwanzi bariko bazana mu Minembwe. Ico ni ikintu gikomeye kidasanzwe tugomba gushimira Imana. Mu by'ukuri kinejeje imitima yabera cyangwa se imitima yacu k'abaturage b'Abanyaminembwe cyangwa se Abanyamurenge bo muri Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau ndetse n'Isud Kivu na Nord Kivu. Hakare gakomeje kwitwaririka neza mu buryo bwiza burimo discipline idasanzwe. No kuvuga ngo nyuma yaho umwanzi ejo yakubiswe araraswa bikomeye, umwanzi yakoze iyo bwakabaga aravuga atangasa aho guhagarara acurika aja hari ya marembo yinjira Haut Plateau, aho ndavuga mu kazi rimwe Kamitamba ndetse n'iriya munsi ya Point Zero, ndetse abandi amakuru akavuga ko ejo aduyi yabashije kuzamuka imofari ndetse n'abarundi baje muco hagati kugira ngo baje guhuzahuza cyangwa se kugaragaza imbaraga zabo nabo bumva uko bimeze. Aho ni mu gihe umwanzi yakubiswe aravuga ngo n'ubundi Minembwe twaragaragaje inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo Minembwe gahunda yawe ko ari kuyifata, hari amasezerano bari basinanye bavuga ngo barwane kugira ngo nibaza gutangaza amahoro aho zabafashe bahatangariza amahoro babe bafashe Minembwe. Ariko ntibyabahira, basanga intare ndetse n'amadubu bari maso barabwira ngo n'ubundi ayo makuru mwamuzira turayafite natwe. Babasubiza mu by'ukuri mu buryo butangaje, umwanzi arakubitwa bitangaje. Aho ngaho umwanzi yahise hava atondagira inzira aragenda aje kuryama araza Mitamba, nuvuga ngo aje kubara ruri hariya kugira ngo amadubu atikonera, aje gutera Uvira ndetse no kwa Murima ukomeza n'imbere na za Baraka. Ariko urukuta rwo kwimira amadubu yamashije kugenda cyangwa se yashatse kugenda. Icucu ni igikangisho cy'umwanzi Satani. Ni ukuvuga ngo amakuru ahari nuko ejo umwanzi yagiye mu muco hagati aje kwimira kugira ngo aje gutera muco hagati naho haba intambara cyangwa se aje kwica abaturage, kuko Minembwe yamubereye igicu tari ko abasha kubona iyava niyaja. Ku munsi w'ejo harashwe amadrone menshi arahanurwa ndetse ayandi akafatwa mu kirere. Mu by'ukuri turabishimira Imana. Ejo hakoretse akazi kadasanzwe, ejo hakoretse ibintu bidasanzwe. Drone zakoze iza nyinshi ku bwinshi zikakuranwa, ariko zisanirwa mu kirere zigafatwa zikika hasi. Murabona ku mashusho namwe ko byagenze cyane. Ejo habaye akazi kadasanzwe gakomeye cyane. Andi makuru ahari nuko muri Uvira bakomeje gusha ubwoba. Ni mu gihe umwanzi yakubitiwe haraguru mu Minembwe, avuga ngo n'ubundi ahakurikirana Uvira hotibuka isaha n'isaha akazakorerwa akazi kadasanzwe. Amadubu ari mu murego umutangaje, ayo n'amakuru y'impamo ari mu murongo mu murego nako utangaje, ukuvuga ngo n'ubundi amahoro agomba kuba amahoro byanga byakunda. Izuba ryakaritaka, imvura yagwa itagwa, barya batarya, hagomba kuboneka amahoro arambye
mu by'ukuri bitangaje. Nguko uko hameze muri Minembwe ubu nyine habyutse neza, haratuje, access za Minembwe ndetse n'ico gatumye kiracatuje. Nayo makuru bakiriye yuko Aduye yabashe kuzamuka kandi objectif yo cyangwa se intego yiwe ari ukuja gutera hariya, ariko ubu nyine muco hagati haratuje ndetse no mu karere ka Minembwe ndetse na point zero Amadubu ubu niyo haryamye. Mu by'ukuri mwabonye ejo habaye akazi gatangaje, umwanzi ariko ahunga kazasiga ibirato bya kamambiri kandi abo banzi no bashikiwe na leta ni mu gihe batagira n'inkweto zo kwambara, ariko Amadubu ari maso. Izo turabishimira Imana kandi ejo hakurutse akazi kadasanzwe. Ubu tuvugana mu Minembwe hatuje hari amahoro, ariko mwitegure ko hagiye kuboneka izindi nsinzi ya tombe itoroheje. Tombe igomba kuba tombe uyu mwaka, aya mezi, iyi minsi turiko tubabwira. Nguko uko bizifashe mu karere kiwacu, abakomeje gusenga ko tuzamwe twabwira mukomeze muhudumiye mu by'ukuri mwerekeza ibiganza mutunga iwacu, Imana ikomeze yigaragaza mu buryo bwayo tutazi natwe. Murakoze, mugira ibihe byiza.